Afrika-Dzonga va ri va veke tihlo ka xiyimo xa le Syria endzhaku ka ku herisiwa ka mfumo wa Bashar al-Assad. Holobye wa dyondzo eGauteng u kombela ku papalata swikolo leswi nga swi fikeleliki vatswari hi tlhelo ra swa timali. Kasi tlhela languta ntlangu wuntshwa wa bolo ya milenge. Vakayina ntsako ku tlhela hlangana eka mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 riperini. Ndzawulo ya dyondzo eGauteng yi lemukise vatswari leswaku va nga yisi vana eswikolweni swo durha leswi nga ta va tsandza ku swi fikelela hi school fees. Ndzawulo yi ri swikombelo swo hlaya swa grade 1 na grade 8 se swi hetisisiwile. Ku endliwe ku tlula magidi 300 wa swikombelo online swa lembe leri taka. Kambe va ri ku na vatswari vo tala lava kumaka ndhawu eswikolweni leswi va tsakelaka swona, kambe va hetelela va nga ha yisi vana eswikolweni swa kona hikwalaho ko durha ka tihakelo ta xikolo. Ku tlula magidi 150 ya lava nga endla swikombelo swa ka grade 1 lava fikelelaka swilaveko va kume swikolo leswi va nga ta dyondza kona lembe leri taka. Loko hi le tlhelo 124 wa swikombelo swa ka grade 8 swo ha fanele ku averiwa swikolo leswi va nga ta dyondza kona. Hambiswiritano mutswari un'wana u vilele hi endlelo ro amukela vadyondzi enhlengeletanini ya vateki va mahungu ya ndzawulo ya dyondzo. They declined me to a school which is walkable from where I stay. They declined me, which only one school, like it's only the primary school. We are divided by only a street, Alberton High and Alberton. Holobye Matume Chilwana uri swivilelo swi ta avanyisiwa hi ku landza swiyimo swa vaendli va swikombelo. I have to say to parents, we are always reasonable. I look at every particular appeal within its own merit. It's not to say it's an automatic that if the district said this, it's going to happen at the MEC. No, they know very well. Because I look for other additional information so that I can be able to make a determination around the placement of the child. So that process continues. It's always there, but it's only available to parents who had completed applications and learners were placed at schools that they did not choose. Chilwana uri vatswari va fanele ku yisa vana eka swikolo leswi va nga ta kota tihakelo ta swona. Schools that you can't afford to pay fees. I won't say even as a department, as government, we are going through difficult period in terms of our finances. We don't have the money to subsidize parents that don't want to pay fees. So parents, the schools that you've placed your child that you applied for, you have to pay the fees. You have to pay the fees. If you don't pay the fees, the school collapses. Ku endla swikombelo swo hlwela swi languteriwe ku pfuriwa vhiki leri taka ku fikela n'hweti leyi taka. Mfumo wa Afrika-Dzonga wu ri wu karhi ku veka tihlo eka xiyimo xa le Syria. Leswi ta endzhaku ka loko va lwisa mfumo va teke vulawuri bya madoroba yo hlaya ya tiko leriya. President Bashar al-Assad u balekile vuchavela wawa eRussia. Holobye bya matiko mambe Ronald Lamola u ri xiyimo xa le Syria xi khoma matiko yo tala ya misava. Malunghiselo ya nhlengeletano ya nkoka ya G20 leyi nga ta khomiwa etikonkulu Afrika se ya sungurile. Ku herisiwa ka mfumo wa president wa tiko ra Syria Bashar al-Assad swi vile xiphemu xa nkoka eka nhlengeletano ya vutshama xitulu bya Afrika-Dzonga eka nhlengeletano wa matiko ya G20. South Africa will use its G20 presidency to secure urgent progress on shared goals through several priority actions. These include strengthening disaster resilience and response, ensuring debt sustainability for low-income countries, mobilizing finance for a just energy transition, harnessing critical minerals for inclusive growth and development. Kambe ku ve eka nkoka wa ntshamo wa namuntlha, Holobye Lamola u ri Afrika-Dzonga ri yime ku lunga ku rhurhela nhlengeletano ya G20. At the South Africa's G20 presidency, all of the priorities as well as the overall theme will influence working groups' priorities and work plans. The South African government also recognizes the significant strides made
by the Brazilian G20 presidents in enhancing the G20 as a site of democratic global engagement. Holobye u ri swiyenge swa matiko ya misava swi fanele ku kuma vuxokoxoko hinkwabyo lebyi fanelaka mayelana ni swiboho swa G20. Hi hala tlhelo matsalanankulu wa nhlangano wa matiko ya misava Antonio Guterres u langutele ku nyika mbulavulo. Kasi Afrika-Dzonga ri sungule malunghiselo ya nhlengeletano yikulu ya G20 leyi nga ta va laha tikweni lembe leri taka. Ku ri na nhlengeletano yo sungula ya malunghiselo eSandton eJoni namuntlha. Nhlangano wa bindzu ro rhurhela tinhlengeletano va ri tinhlengeletano ta matiko ya misava tikisa mabindzu ya vupfhumba. Afrika-Dzonga i tiko leri kayivelaka mati naswona switirhisiwa leswi dyuhaleke swi endla leswaku kwalomu ka 40 wa Randwater yi vula Lamula u tsundzuxe hi nkoka wa nhlengeletano ya G20 Sherpas mhaka leyi nga rhanga emahlweni ka makanelo ya nhlengeletano ku ta va ku yisa emahlweni mintirho ya kahle leyi nga endliwa hi khale ka va president kusuka Indonesia, India na Brazil lembe leri nga hela. Lamula u tsundzuxe vaendzi ku tiphina hi rendzo ra vona laha tikweni na ku endzela tindhawu ta vupfhumba. I sincerely hope that you will all enjoy today and the next days of your stay in our country, and all your other counterparts from your countries will also enjoy their stays in the various parts of our country, of our provinces, as they attend the working groups meetings and the experts meetings. And they will also enjoy our hospitality, our music, our culture. They will also see some of our beautiful sites here in Gauteng, Soweto, the cradle of humankind, and many other places here in Gauteng, Table Mountain in the Western Cape, Durban in KwaZulu-Natal, the Kruger National Park and the Northwest. Nhlengeletano ya 2025 G20 yi languteriwa ku tisa vaendzi vo tala laha tikweni. Nhlengeletano yi languteriwa na ku ndlandlamuxa ikhonomi ya xiyenge xa vupfhumba. Mulawurinkulu wa nhlangano wa Southern African Association for the Conference Industry Glenton de Kock u ri 200 wa tinhlengeletano leti nga ta va kona ti ta pfuna swinene eka xiyenge xa vupfhumba. This week has seen the kickoff of the meetings. There are 200 of them that are scheduled, and I'd also encourage everybody to have a look at how regularly these meetings are going to take place between now and the leadership meeting settled in November. So from a tourism perspective, I think what we have for now and for 2025 is a level of consistency because we've got the calendar out, and it also is demonstrating the value of the meetings and events sector in terms of what it can do for destinations. And we're quite excited that the move and the push from government is to have them in all 9 provinces. So that will allow for quite a significant boost for parts of the country going forward in 2025. Timasipala ti tsundzuxiwa ku antswisa vukorhokeri bya nkoka tanihi mapatu, mphakelo wa mati na swilaveko swin'wana swa nkoka. Nhloko ya Randwater Sipho Musai u ri maAfrika-Dzonga va fanele ku amukela ku cinca ka maxelo leswi vangaka nkayivelo wa mati. Musai u ri vaakatiko va fanele ku hlayisa mati no ma tirhisa hi vukheta. A vulavula enhlengeletaneni dyondzo ya swa mati leyi khomeriwe Kempton Park vuxeni bya Joni. Afrika-Dzonga i tiko leri kayivelaka mati naswona switirhisiwa leswi dyuhaleke swi endla leswaku kwalomu ka 40 wa tiphesente ta mati lama nga ngheniseki mali ya lahleka eGauteng. Randwater yi vula leswaku loko yi karhi yi yisa emahlweni yi hlayisa switirhisiwa swa yona, vatirhisi va hlohloteriwa ku hlayisa mati. Just this past week, our colleagues in Ekurhuleni, together with Eskom, they wanted to do maintenance on the substation. They had to postpone it, and our understanding is because there was so much pressure on them. Hikwalaho ka xiyenge xa vumbirhi xa project ya Lesotho Highlands leyi languteriweke ku gimeta Nyenyankulu lembe leri taka, Randwater va boheke ku kombela layisense yin'wana yo va ku kumeka mati lawa ya nga ta va ya tirha ku ya fika lembe leri taka. It is currently regulated by what you call a temporary license. Our license is 1,600 because of the demand we are obstructing at 1,800 million cubic meters per annum. Vativi va kombise magoza man'wana ya nkoka yo papalata xiyimo xo biha swinene. Quite often people place on social media that it's my right to have water. It's my right to have as much water as I want. I've got a borehole I can pump and I can use as much as I want. That's sacrilege. Varhumiwa lava a va ri kona eka seminara
va pfumerile leswaku endlelo ro angarhela hi vakhomaxiave hinkwavo ra laveka ku lwisana na ntlhontlho wa mati etikweni. Malanguti mahungu ya Xitsonga eka ABC. Ndzilakano wa Afrika-Dzonga na Mosambiki wa Libombo eMpumalanga wu pfariwile hi le ka tlhelo ra Mosambiki. Holobye bya vutleketli Barbara Krisi u endzele ndzilakano lowuya hi pfhumba ro kambela xiyimo xa vuhlayiseki. Krisi u ri nhlayo ya mafu ya le magondzweni ka ha ri xiphiqo hi nkarhi wa makhisimusi laha tikweni. Ku tlula 100 wa vanhu se va lovile ka tinghozi ta le magondzweni ya Afrika-Dzonga kusukela n'hweti leyi ya N'wendzamhala yi sungurile. Mitila yo leha swinene tilori ti fole egondzweni ra N4 ku ringana kolomu ka 20 wa tikhilomitara. Vachayeri va tilori a va tivi leswaku va endla yini laha va nga ha hlanganaka ni vugevenga hikwalaho ka ku va ku ri hava vukorhokeri. And yesterday they tried to open the gate for the empty truck South African registration and come to this to SA side. I mean SA side, ne? So and we complain because I'm driving Mozambique, ne? Thursday we've been here until today, and the toilet we have no toilet and no food. Food we buy from the people who are passing around from the border gate. They are just passing with the trolleys. Ndzilakano wu tama wa pfariwile etlhelo ra Mozambique loko ntshikelelo wu ya emahlweni etikweni leriya. Vapfhumba na vachayeri va tilori va tsundzuxiwa ku va nga yi eMozambique ku fikela loko xiyimo xi tlhelela ematshan'weni ya ntolovelo. We are urging to our community in Mpumalanga and beyond, in the whole country, that for now let them stop until the situation is back to normal. We cannot guarantee the safety of our people. My department is working with the Cross-Border Road Transport Agency and other law enforcement agencies to develop a plan to address this very dire situation. Last night, there were important meetings taking place with the trade associations to request that those who have not yet sent trucks to the border delay sending trucks here. And this is really a plea I would want to make to those who are engaged in mining. Please delay the trucks at your mining operations. Holobye wa vutleketli u tlhela a vilerisiwa hi timhangu ta le magondzweni laha tilori ni mabazi swi hoxaka xandla eka nhlayo leyi andzaka ya timhangu. And I want to say that these figures are for the first 5 days of December. There have been already 162 fatal accidents with 193 deaths occurring. To date, Gauteng and KwaZulu-Natal have the highest number of accidents and fatalities. Mpumalanga has accounted for the highest number of impounded vehicles, with 267 vehicles being taken off the road. Hi le tlhelo eMpumalanga vatirhi la mfumo va vula leswaku ku ta va na vatirhi lava eneleke emagondzweni hi nguva ya makhisimusi. 114 traffic for N4, 60 vehicle, and also 24-hour day and night flexi shift. They are in operation in terms of making sure that indeed we are ready for the safer season. Vafambi hi milenge va tlhela va komberiwa ni ku hlohloteriwa ku va na vuxiyaxiya no vonaka emagondzweni. Vakhandziyi eDurban va amukele mahungu yo hela ka xitereko xa vamathekisi. Vamathekisi ya mpfhuka wo leha a va terekile dorobeni leriya vhiki leri nga hundza hinkwaro. A va kombisa ku vilela mayelana na swipecele swo tleketla no tekiwa ka mathekisi lama nga landzeleleki swipimelo. Hambiswiritano va vile na nhlengeletano na ndzawulo ya vutleketli laha va nga fikelela ntwanano wo herisa xitereko. Migingiriko a yi famba tanihi ntolovelo erenkeni ya mathekisi eDurban mixo wa namuntlha.
hambi ku ri maxelo ya mpfula a ma sivelanga vanhu ku ya khandziya mathekisi va ya ka tindhawu to hambanahambana. Xitereko lexi nga teka vhiki hinkwaro hi vamathekisi va Durban Long Distance Taxi Association xi siye magidigidi wa vakhandziyi va mathekisi va haganekile. Vachayeri va sungule ku tirha nakambe hi Sonto endzhaku ka minkanerisano na vinyi va mathekisi na ndzawulo ya swa vutleketli. Last week I got a call that a family member had passed away. I couldn't even attend the funeral because of the strike. That's why I've decided that I must travel today since operations have resumed. I'm glad that this ordeal is now behind us. We are so blessed that the Department of Transport and the entire taxi operators have solved this issue. Nhlangano wo tshemba leswaku va ta kuma xintshunxo na le ka swiphiqo leswin'wana. He says we agreed that a task team be formed, which would include our representatives and some officials from the Department of Transport, so that we are able to openly discuss our challenges to address them. We are hopeful that we will find each other on these matters. Ndzawulo ya vutleketli vula leswaku yi enerisiwa hi leswi vinyi va mathekisi va nga ku landzeni ka maphepha ya mpfumelelo wo chayela. The Transcorp issue was also decided, we debated amongst it. The principle is that there is a viability study that is always conducted by the municipality, which at the end of the day dictates whether you could bring more taxes, bring more permits, or issue more permits. If there is a viable study that is saying, yes, we do it. If it doesn't say no, we then reject. Because we are at the end, we are the one that at the end of the day issue the permits. Kutla magidi naro maphepha ya mpfumelelo wo chayela ameselandziwa. Murhangeri wa vandla ra EFF Julius Malema na muhlokulobye a va tlhelele khoto le East London. Lavambirhi va hehliwa hi ku balesela xibamu emoyeni hi nkarhi lowu vandla a ri tlangela ntlhanu wa malembe edorobeni leriya. Kotara Malema u ri a ku vanga na swiphambato swa maqulo swi nga kumeka loko xibalesa lexi ku hehliwaka leswaku xi balesele emoyeni xi humelela. Kotana muhehliwa wa vuntlhanu eka ntengo kumeka kahle. Malema u hehliwa hi ku balesela emoyeni kambe Malema hi nkarhi wa ntengo a hehla leswaku xibamu lexi nga tirhisiwa a hi xona xa ntiyiso a ku ri xibamu xo ka xi nga ri xa ntiyiso. Magqweta na vahehliwa kumbe na vachuchisi a va karhi va katsakanya ntengo namuntlha. Kotara muhehliwa wa vuntlhanu eka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa u ri muhehliwa Fisokuhle Ntuli wa landzula leswaku va hlangene ehostele na vahehliwa kulobye va kunguhata ku dlaya Meyiwa. Swihehlo leswi swi le ka xitatimende xa phorisa Sizwe Zungu. Loko a nyika vumbhoni, Zungu u byele khoto leswaku vahehliwa hinkwavo va ri ntlhanu va hlangene ehostele le Vosloorus evuxeni bya Joni hi siku leri Meyiwa a nga dlawa ha rona. Ntlhanu wa vanhuna va le ka ntengo wo dlawa ka n'watipala wa Bafana Bafana hi n'hweti ya Nhlangula lembe ra 2014. Well, the statement says otherwise, my lord. We just read it, and that's what the statement of Constable Zungu says, my lord. Khampani ya timbala ta swihahampfhuka AXA yi ri xiphiqo xo chela mafurha eka swihahampfhuka erivaleni ra OR Tambo se xi lulamisiwile. Swihahampfhuka swo hlaya swi hlwele kusuka erivaleni leriya hikokwalaho ko onhaka ka muchini wo pompa mafurha. The breakdown is at OR Tambo International Airport only. However, because we operate as a network of airports, what happens is that when there's a breakdown in any of the airports in our network, that delay will have an impact on the entire network. So the delays from OR Tambo will eventually delays OR Tambo in Cape Town, Kinshasa, and all other airports. So that impact will be felt throughout the network. But I am happy to announce to you now that we have managed to resolve the issue and we are now back in operations. Randi ya tiko yi telerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Xava dolara 8 rand 68 cents, pondo 13 rand 91, euro 11 rand 20 cents, kasi pula tiko aklana Botswana 1 rand 10 cents. Minkavelo ka JSE a ri ehansi namuntlha. Nsuku $1,700 a ounce, platinum $1,601 a ounce, kasi nxavo wa oil mbisi $107.60 hi mphongolo.
Ntlangu wa bolo ya vatsoniwa mahlo wu karhi ku kula laha Afrika-Dzonga. Ka ku hlawuriwa xipano lexi nga ta ximela tiko eka mitlangu yintshwa ya BRICS leyi nga ta va eMoscow eRussia n'hweti yaleyi. Afrika-Dzonga ri ta hetelela ri karhi ri kuma nantswo wa bolo ya milenge ya matiko ya misava ya lava nga voniki kahle emaheleni ya n'hweti. Leswi i matshalatshala ya Jack Msibi loyi a nga simeka Corinthians Africa. Hi 2012 Msibi u sungule ku hlayisa vanhu lava nga voniki kahle, naswona leswi swi hetelele swi endla leswaku xipano xa rixaka xa vavanuna xa Afrika-Dzonga xa lava nga voniki xi simekiwa. Msibi u tlhela a va mudzaberi wa xipano. Blind football is not prevalent in South Africa, but this past week I discovered there's a lot of visually impaired soccer players, so we call them visually impaired, to give dignity to it. And there's a lot from Limpopo to Kuruman, and it's an existing sport in the country, but there are no platforms, there are no leagues, there are no clubs. So Corinthians happens to be one of the organizations that is pushing for blind soccer in the country. We've got a team of 15 players. Msibi u ri ku na talenta eka vatlangi va bolo ya milenge lava nga voniki kahle eAfrika-Dzonga. Ntlangu lowu ku nghena ka ntlhanu wa vatlangi hi xipano wu tlangiwa hi vatlangi lava nga voniki kumbe va nga voniki kahle. Wu tiyisisa leswaku ku na ku ringana eka ntlangu. Vatlangi hinkwavo ve le ndzeni va pfariwa mahlo handle ka van'watipala ku tlhela ku tirhisiwa bolo yo hlawuleka eka mitlangu. Blind soccer is an exciting sport. It's soccer. The only difference is it's five-a-side. The players have shades. The ball has got a bell inside. The goalkeeper can see. Play good football. Bolo ya milenge ya vanhu lava nga voniki ikulu eEuropa na South America. Naswona Afrika-Dzonga ri languteriwa ku va na rona ri kula eka ntlangu lowu. Sweswi kule ku endliweni ka makungu yo simeka xipano xa rixaka xa vaxisati etikweni. Kasi ndlela leyo lawa emakwenu mahungu namuntlha man'wana ta va kona mutwana utremene Musa Mabonga Riperile. Riperile a yilanisa ku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile eka madyambu ya namuntlha ku langutiwa mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko. Loko hi languta eswifundzeninkulu swo fana na Limpopo, Gauteng, Northwest, Mpumalanga ku katsa na xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku langutiwa 60 chances wa timpfula leti nga havaka kona eka madyambu ya namuntlha. Kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona timpfula ta ha langutiwa ku yisa emahlweni ngopfungopfu kwele eswifundzeninkulu swa le N'walungu. Kasi loko hi languta swilemukiso leswi hi nga nyikiwa swona kusuka eka vavumbi va maxelo ku langutiwa mpfula ya tilo eswifundzeninkulu xa Limpopo, Gauteng, Mpumalanga ku katsa na le KwaZulu-Natal. Kasi swilemukiso swa hisa emahlweni ngopfungopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa Northern Cape ku langutiwa ku nga va na ritswa hi mhaka ya mimoya leyi nga havaka kona. Kasi swilemukiso swa hisa emahlweni loko hi languta exifundzeninkulu xa le Gauteng, Mpumalanga na Limpopo ku ta va karhi ku hisa ngopfu hikokwalaho ka xiyimo lexi nga kona xa maxelo. Kasi loko hi languta maxelo ya swifundzeninkulu kona ku langutiwa maxelo mo hisa. Loko hi languta tindhawu ta fana na Pitori ku ta va karhi ku hisa, Bronkhortspruit na yona yi ta va karhi hisa. Kasi loko hi languta xifundzeninkulu xa Limpopo nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa kambe ku ta va karhi ku nghenela timpfula eka tindhawu to hambanahambana. Giyani yi ta va karhi Musina yona ku ta va karhi hisa swinene eka siku ra mundzuku. Hi languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa loko u languta ndhawu to fana na Skukuza ku ta va karhi ku hisa swinene. Kasi loko mundzuku Middelburg ta va karhi hisa 31 wa degrees. Hi languta xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa loko u languta ndhawu ta ku fana Ulundu ku ta va karhi ku hisa. Ladysmith yi ta va yi ri ka 39. Hi languta xifundzeninkulu xa Eastern Cape nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa loko u languta ndhawu ta ku fana na Umtata ku ta va karhi ku hisa. Loko u languta ndhawu ta ku fana na Vakomani ku ta va karhi ku hisa hi 35. Hi languta xifundzeninkulu xa le West kona nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa loko u languta ta fana na vona Lydenburg ku ta va karhi ku hisa. Winchester ku ta va karhi ku hisa na yona eka siku ra mundzuku. Hi languta xifundzeninkulu xa Northern Cape nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa. Kimberley 40 loko u languta Kuruman ku ta va karhi hisa swinene. Upington yi ta va yi ri ka 41. U languta xifundzeninkulu xa Free State nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa ku ta va ku nghenela mpfula laha na layani kambe loko Vrystaat ku ta va ku ri hisa. Sasolburg yi ta va yi ri ka 35. Hi languta xifundzeninkulu xa Northwest kona nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa loko u languta to fana na Rustenburg ku ta va karhi ku hisa. Lydenburg yi ta va karhi ku hisa. Mahikeng nakona ku ta va ku hisa kambe loko u languta Tosca yi ta va ri ka 39. Laha ku ri maxelo mi khomela wona ka madyambu ya namuntlha Riperile.